What's up guys, it's your boy Beno in dobrodošli znova na mojem kanalu Beno's Buenos Life-a. Evo ljudi moji, Beno's Buenos Life fura like tele videe na polno. Kot sem vam obljubil guys, se bom trudil vsaki dan snemat nekaj novega, nekaj za vas, nekaj entertainenga. In ljudi moji, da ne bo skozi samo drama prisotna, sem se odločil, da naredim novi reaction video. In sicer ta reaction video bo, yo guys, grem staviti, da od vas skoro nišče še ni čul za Krispy Krema. In ja, kateri izmed vas še ni slišal za Krispy Krema, guys? Grem se staviti, ljudi moji, da za Krispyja Krema še niste slišali. Jo, tudi jaz sam priznam, da sem pred nekaj dnevi komaj izvedel za njega. In kdo je Krispy Kreme, man? Boste ga zdaj videli, ko bom ta video predvajal. Ima gor dva videa, kajti originalni video je Krispy Kreme. Torej Krispy Kreme je njegovo prvo ime, Froggy Fresh pa je njegovo drugo ime, guys. Zakaj si je dal Froggy Fresh ime? Zato, ker je podjetje Krofov, torej Krispy Kreme, njemu pisalo na e-mail, da si mora spremeniti ime, drugače ga bodo tožili. Ne vem zakaj so se tako odločili, ampak ni se jim zdel primeren, da bi on promoviral njihovo industrijo. Focus. In zaradi tega so se pač odločili, da ga bodo tožili, če ne bo spremenil imena. Torej, on se je potem spremenil na Froggy Fresh. In ja, zdaj ima dva videa gor. Ljudi moji, mi bomo pogledali originalnega od Krispyja Krema, man. In ja, upam, da vam bo všeč. Tako da ja, gremo zdaj na video in poslušajte to. Krispy Kreme 2012. Yeah, we back up in this. Y'all already know. Yeah. Cause I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all think I don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stacks, I bet you that she calls, you know that I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all think I don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stacks, I bet you that she calls. I had to fight my whole life. I could beat you up even if you had 1,000 knives. Even if you had infinity knives, I would punch you up into the air like a kite. I bet you sleep with the night light, cause you're scared of the dark, cause you stink like a fart. Well, like your farting fire with my rounds. You think I won't? I do it all the time. I bet I got more money than Jay-Z. Compared to me, Jay-Z is lazy. Plus Beyonce thinks that I'm cute. It's okay, Beyonce, I think you're cute too. Damn. I made out with so many girls. Made out with every girl in the world. I might look small, but I'm not. I don't care if you're big, I'll fight you alive. Are you kidding me? Kaj hoče on predstaviti? Parodijo ali realni rap, man? Ker tule zgleda kot... Yo, tole mora biti mešanica med parodijo pa med realnim, resnim rapom, kajti tole... Sploh ko tu rapa, pa mu iz nosa teče, pa take fore, mislim, to mora biti parodija. Ampak res izpadlo je fejs dobro, no. Ko reče, da je šel ven, da je šel ven z vsemi puncami na svetu, guys. Torej misli tudi mladoletne, 8-letnice, 5-letnice. To je bolano, man. Tole je bolano. I don't care if you're big, I'll fight you alive. You know that I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all
don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stats, I bet you that she calls that I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all think I don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stacks, I bet you that she calls. I have 400 cars. Oh. I have 400 scars and 400 guitars. I have 400 houses. I have 400 mouses and 400 houses. 400 hiš, 400 miši, potem je rekel spet 400 hiš, guys, tole je, res se zabava, se vidi. Torej 800 bajt ima ljudi, pa 400 miši. Ali teh 400 miši je razdeljenih, torej ni vseh 400 v eni bajti, ampak so v vseh njegovih bajtah jih more biti. Zračunajte si, guys, ampak res, tako da, to je noro. Like, rekel 400 hiš in pol gre nazaj na 400 hiš, man. Bet you I can dance better than you. I bet you don't know 2 plus 2. It's 4. Now go and shut the door, cause nobody wants to see your face no more. Oh, man. I'm tough as nails, you're slower than a snail. I beat up every single person in jail. I dare you to try and punch me. My face is so hard you'll say ouch, you crunched me. I fought 2 lions and 1. And I don't even carry a gun. But I never run. But I never run. You know that I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all think I don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stacks, I bet you that she calls. You know that I am the baddest of them all. If you ain't about money, then I don't mess with y'all. Y'all think I don't get girls, cause I ain't very tall. If she see my stacks, I bet you that she calls. Krispy Kreme. I already told you back up in this 2012 to infinity. Can't get out of here. Peace. Ne, guys, ne. Kako mi je žal, zakaj se mora ta pesem končati, man? Ljudi, tole, kako jaz tega nisem videl, to je bilo posneto 2012, man, in jaz sem komaj letos zvedel za njega. Damn, dobro, tu ima prek milijonov gledov ima, tisti njegov drugi video, Froggy Fresh, ima pa prek 5 milijonov. Je pač mogel spremeniti, ne. In tam, ko se na začetku zadere Krispy Kreme, ne, je pol spremenil in se zadrl Froggy Fresh. Pa na konci tudi. In ne vem, guys, tole je, like I said, tole je nekaj med parodijo pa resnostjo, no, ker, ne vem, meni bolj liči na parodijo, glede na to, kak je prikazal vse skup in kakšne scene so v njem, da mu gre iz nosa, sploh besedilo na splošno je smešno, res, ko reče, da 400 hiš, 400 miši, pa še enkrat 400 hiš, da je Jay-Z lazy, mislim, res. Ampak res, biti je jač in tudi on ni slab pri rapu, ne, res, jaz sem to poslušal, like, na dan 10-krat sem poslušal, tako da res, meni je všeč osebno, res, meni je cool, meni je lit, res, low key fire, man, tako da, dajte mi vi pod komentar vedeti, če vam je tale Krispy Kreme, a.k.a. Froggy Fresh, smešen, res pa je, moram vas razočarati, kaj ti, ne veseli ga več hip-hop, tako da zdajle dela drugačne komade, mislim, da igra na klavir,
in ja, spremenil je stil čist, mislim, hip-hop priznajo, da mu ni več hip-hop zanimiv in je odnehal. Ma pa nekaj na svojem profilu komadov, Froggy Fresh, rap, YouTube kanal in ima, mislim, da do leta 2016 je objavljal gor svoje rap komade, pol pa je pač priznal, da ga več ne veseli in zdaj pač poje, ne repa več. Ampak ja, mislim, da je bil tu star 22 let, sem se pozanimal in res, veri, ne deluje 22 let, tu meni deluje kak 18-17 let stari. Iz 22 je bil baj star. Res legenda je, vsaka mu čast. Res uspel je s tem komadom, to je bil njegov prvi komad. In catchy besedilo, catchy rime, res. Beat je bil tudi fire, flow tudi nima tak slab. Tako da ja, jej, vsaka mu čast, man. Tako da ja, upam, da ste vi uživali tudi, guys. Če ste, stisnite like, share in subscribe. Kajti seveda, pride še več zanimivih videov, guys. Danes grem mogoče v Ljubljano še, tako da zdaj hitim s tem videom, da boste že danes imeli gor. In potem, če vse po sreči dobite jutri iz Ljubljane vlog, ne vem še kak je ena stvar, rihtam si prevoz in če uspem urediti, bom šel, tako da ja, guys. Uživajte in za danes, peace. Got the gang, 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 got the gang. Det er live, da bom med fem je. Prosim času na cocaine, he fuck the bitch in pozabil name. Od karma Mateo več in the same. Na komunali dela in igra game, got the gang, got the gang, got the gang.